Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Philippine Collegiate Champions League North Luzon Finals. Gomez floater, wala. Rebound ni number 13. Last touch ang nakaputi. Wala pa rin yan ng nakaitim. 20 seconds to shoot. Pasco number 8 inbounding kay number 11. 13 sa 3. Wala. Rebound ni Gomez. Manalang. To number 20, De La Cruz for 2 points. Unang punto sa ating ball game. Galing kay De La Cruz, number 20. Number 15 being arrested by number 8. Ball intercepted by number 8. Manalang to Gomez. Lumabas. Rebounded number 11. Pontanilla. May whistle ang referee. Nakapak sa linya. Bola yan ng MQC. Foul committed number 8. First on your number 8. First team foul. Antisa, wala. Rebound na number 13 to number 15. Number 15, wala. Gomez ngayon. Gomez lays it in for 2 points para kay Gomez. Number 13. Antisa. May whistle ang referee. Foul committed number 18. Pangalawang team foul na yan para sa Don Mariano Marcos. Dalawang free throw para kay Antisa. First free throw, wala. Pumasok yung pangalawa. 5-2 ang score natin. Foul on number 21. Swing. First on your swing. First team foul. Number 13 wala.
Buta tayong tira ni number 18, Antisa Gomez. Nabitawan yung bola, napunta kay Antisa. Antisa, wala pa rin. Rebound ni number 18. Castillo number 11, wala. Antisa. Antisa kay De La Cruz, wala pa rin. Ocho sa 3. Wala, pero rebound na kumtawa rin kay number 8. Follow up for 2 points yan. Score natin 5-4. Manalang to swing. Pero may whistle ang referee. Foul on number 21. Swing. Pangalawa na yan para kay Swing. Second team foul. Miscommunication. Turnover para sa DMMMSU. Wala. Outlet pass kay number 15. Number 8. Foul on number 11. Substitution. 13 foul na yan para sa kapunan ng Don Mariana Marcos. Foul on number 16. Warning for penalty. Don Mariano. Substitution, Manalang. Loko ka ba mo? Foul committed on number 18. Sub. Number 20. Number 21, swing. One out of two para kay number 13. Second deadlock of the ball game. 5-all. A foul committed on number 13. Penalty. First on Antisa is good. 6-5.
2 out of 2 para kay Antisa. 7-5 ang ating score. First game no mo sa tangay CI mo. Number 8 wala. Loose ball foul committed on number 13. Pangalawang foul na yan para kay number 13. First free throw pumasok para kay number 14, Cabuzao. Pangalawa, hindi pumasok. Three, number 14. Deadlock ulit tayo sa 8. Alonso, nabot at tatanin ng number 14. Antisa. Outlet pass kay number 6. May foul committed on number 8. Number 17. Warning for penalty. Substitution, number 11, Gomez. Nugget coming in for Gomez. Alonso. Foul committed on number 18, Alonso, penalty. Pangalawa na yan para kay Alonso. Sub. Number 14, Cabuzao. Di pumasok yung free throw ni number 16. Split. 12-9 score. 4 minutes and 24 seconds. Antisa. Foul on number 0, Nugget. 2 free throws para kay number 14. Pumasok yung unang tira. Two out of 2 para kay number 14.
Bola out of bounds para sa MQC. Foul committed on the number 7, Bonifacio. 2 free throws para kay number 16. First is good. 14-12. Two out of 2. 14-13. Isang puntos na lang kalamangan ng MQC. Blocking foul on number 6 penalty. Sub number 6. Pumasok yung unang free throw ni Alonso. 15-13. Two out of 2 para kay Alonso. Number 14, change favor. 17-16. Don Mariano by 1 point. Traveling. Substitution. Basket count. Was foul committed on number 7. Bonus free throw para kay number 14. Walawang foul na yan para kay number 7, Bonifacio. 19-16. And 1 para kay number 14. 20-16. Alonso. Pushing foul committed number 9. Penalty.
Timeout, Don Mariano. Back to the ball game. Dalawang free throw yan para kay number 18 na Alonzo. Pumasok yung free throw. 19-20. Ang score natin, 19-20. 2 out of 2. Deadlock na naman tayo at 20-20 all. Three Gomez. Balik na naman ang kalabangan sa MQC. 3 puntos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Princess D Ventures Incorporated. Total commitment to providing quality and on-time services. And supported by Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports.